6 سال امشه دبرن لتكشوني ناپجرینن جبر سرکانیه دبیجا بگر نزیکا ندوره. بله پشتی کو داخونیا بریز مظلوم عبد سرای گشتی پرا بوکو جبو وگرا کوجبران دمک نزیک راسی گله کی هیوی چی بو که خلک سرکانی خلک عفین وان گشتی اما کومتا کوجبری سرکانی ما اکثر جوینا به فرماندار گشتی را دارخست دوی جوینا مد تکذیر سر وگرا به اولا یا کوجبرین سرکانی کر راسی جی اما که کوجبری سرکانی باوریا ما به هزامه هي راز هر کو دوسیا کوجبران خصیا روجا و خدا امش خلک خوی سرکانی بیجن به هیوی نمین دمک نزیک دم وگن سرکانی هو اول مظلوم جی دما گوتن جبو ملتين بنابر جبو بيشروجي اما دكاريا وجبو حاضريا وجبو فجرويد خطوه يكمي جبو خلكين عفريني دمات بين كيجان ملتين بنابر وجر سر جوار خده او دبي كيف خوشيا ملتين بنابر انه هيفيه كوانتي شكر انه خلكي مثلا عفريني وجروي بشوي سريكاني جري سي بي راسي تبي انك روشا سريكاني جودهبونا كوي هي انما قلت امك قال سريكاني يعني ملتي سريكاني شو هيفي ما نشكستنا روجا ام بهيفي نبونا ام نگرم باجاري خو تمو دايم هيفي هندري مدنك ام نگرم باجاري خو بياما بريز مظلوم عبدي او هيفي دهقات خورتر كر وداخو يعني كرن انه بزغريكا سوري او زوتر چاره سر ببه کوجبر خو حاضر بكن جو هر يك جو بگره باجاري خو مالا خو بو بياما بريز مظلوم عبدي طبعا ام برنگكي اريني لدنيري شخوات ناس كر پشتی رو خواندنا رژیمی گرک یک تشتی سرکه وگرا کوچبراب وگری کوچبر سر آستا سوری هر وها دوری کردید شخو پیام برز مظلوم عبده گلک باش بو بخصوصی همو کوچبر سر آستا سوری بون یعنی حتی بانگاویش کسی شغلر درزور عراق اوج شکل که یعنی ایجابی بو یا نبه حفتمین هیوید کن کدام کنیزی که راستی جه همو کوچبری مایی کمداری زوری جهواری و کوچبر بونی دگر جهواری